years ago. Their maiden meeting in 2019. Galaxy. Bazodlala ke i-442 a-diamond shape njengoba lapha ke Bernard Parker uphelezela lapha ke ama-follows ke amabili okuyena lapha ke umphatha isikhwishikwishi naye lapha ke lihlono lo Mujela khona lapha ke Mlungisi Mbujana ekathi ke emuva khona ke the forever green Pago Sanoka benaye lapha ke uMpho Mvelase usuka ke kuyo i-Cape Confed Cup kade khishima ke eqenjini layo Kaizer Chiefs izodlala lapha ke 4-3-3 ezophenduka ke i-4-2-3-1 makumakwa kuzomaka lapha ke uMart benaye lapha ke uCastillo ebese ke umdansane ehlehla nje kancane alinke ke i-play between ke ama-midfielders nase ke lapha ke i-striker okuyena lapha ke uRanga Chivaviro TV ethuba le-TS Galaxy zibekwa umdansane egqoka umdansane sidanse emdansane Munati wayeketsetsa Pule Modi sebenza lapha ke emuva Macbeth Mahlangu i-TS Galaxy ithi ke mana kancane kusasene load shedding ngeke ke ikwazi ukudlala ingoma le ofuna ke ukuthi ke usidansise ngayo thatha yone lihlokwe Castillo Maistiletto faka iqhoqisi ephathini mntanami uthi ngeke ngihambe ngedwa ngihamba noModi Munati wayeketsetsa ranga ibhawoti phakathi eboxini Frosla asibhekana lithuba uthi uyazama uranga uthi uyazama uzula zayithole Ranga Chivaviro uthi ngizolongizula nje madoda kodwa ke ngizoze ngiyithole nanti ibhawoti liyiphakamise kamnandi yena ke uRiver Frosla ithola ke uRanga Chivaviro bathi hlabuhle Chivaviro ishikwishi lindo kuhle embatha khwishizela skwishikwishi liphakathi eboxini ayikhona Sipha uthi ke ngeke asakwazi ke ukuqhubeka ke nomdlalo yena ke uRanga Chivaviro akupheke nje ke shelela ngako ushulu enkani udonseke lapha ke umsipha kuye ke uRanga Chivaviro ngathi ke sekugezelweni obani ke abakhona okungenzeka ke bangene njengoba ke ishota kodwa ke uyangena umkhongi Christian Asane Tewa Hoputsane uwayisusu zoyimela bayamvimba uwayisusu zoyimela ama-goal attempts ziyalingana ke ngempela madoda befuna ukukhipha ushukela etiyeni ingapha ke nenkundla ibhola le-Kaizer Chiefs Castillo Mujela wajelwa ayikhona bese liphakeme iduku lakhe uxolani ehlatshwayo kuthiwa ke isikhindi bese sishaya umoya kuye lapha ke uMujela kodwa ke ufakazi wena mbukeli Munati wayeketsetsa uyaliphakamisa uthumela lapha ke phambili asibheka lapha ke ijubane umkhongi uyafika umkhongi ayikhona uthi uyafika umkhongi ayiphethe imvula mlomo uqeda kufika uyangena nje eMpumalanga kuthiwa hayi wemkhongi woza ngapha balokhu bayadirectana ke ne-Kaizer Chiefs ngoba ngathi ke i-network ayinhle kahle i-location abamthumele yona imusa nje kwezinye indawo ezophakanyiswa ilapha ke phakathi eboxini ayikhona Velase udlile liyabhona sibelebele Zola bekuyi-toe poke leya ibhola le-TS Galaxy kuthiwa ke lishayise esandleni kuSifiso Hlanti bayakhala be-TS Galaxy bathi lishayise ke esandleni kuSifiso Hlanti ngizokuchazela ke mbukela sibhekela phaka umdansane bamvutini Mujela Vidal yasho leyo mpahla wase kwaduma izandla kwaduma ihlombe Vidal Higo Vidal akuphekela phake Mujela sebenzile ke Mujela wathola ke uHigo Vidal laselishaya ke kuBrendan Peterson uzomele ke kube i-own goal ke leya i-own goal yakhe ke uBrendan Peterson ngoba ke liqela lashaya ke yakhe ke uBrendan Peterson
sebenzile ke lapha ke Vidal ezama ke elpan labuya yilo ke igole lodwa ke leli ebengikhuluma ngalo ukuthi ke lizovula ke umdlalo asibheke lapha ke Squishy zela Squishy liyasebenza ke emuva aba lapha ke Kaizer Chiefs uyalidayisa umdansane nalithuba futhi uzobuka liyabaceza be-TS Galaxy kusaseyilabo futhi bazolifaka ngapha ke lenkundla mlungisi Mbujana the turning master eletha ngapha ke kumujela baruwajelwa uyindoda Peterson against Kaizer Chiefs iyaqhubeka nangabe izinto zimkanje Munatu ayiketsetse phakathi eboxini ibhola le-Kaizer Chiefs sebenza lapha ke Vasily Kolaka uzobuka badlala ibhola elifishane phakathi eboxini khona kick ye-Kaizer Chiefs iphekwe yaba inde kakhulu bayisusa nje kalula bayo lapha ke i-TS Galaxy kodwa ke mhlambe ke nabo ke babuka uShaka ilembe baye bebone ke kuvikwa ke ngamahawu sebethi ke nabo ke nathi ke masenkundleni sokwenza ke lento esihlale sibona lapha ke kuShaka ilembe ngesike vele okumele ukuthi ke aliphose Ditlhokwe emuva kuvela lapha ke Castillo liyaphakama ibhola le-Kaizer Chiefs lithola ke ibhawudi Frosla ayikhona usacabanga uFrosla sibelebele ithuba le-TS Galaxy unoshintsho nozinti wasebenza ephindelela uBrendan Peterson esebaphile ushintsha be-TS Galaxy lifahlongwa kwasuka lokho Bernard Parker uyaza ngizokutshela nje imidlalo izoma kanjani ithuba leliya le-TS Galaxy lokuthi ke bengeze Bernard Parker ukhona uyalicela lithola uhlongwane phakathi eboxini uyasebenza uBrendan Peterson wavimba uBrendan Peterson isinda ngokulambisa i-Kaizer Chiefs Mlungisi Mbujana the turning master ubone ulifa hlongwane uthi uyahlaba kodwa ke amaZulu izophosa lapha ke River Frosla sebenza Vasily Kolaka